kuat aing hayang ngejek teh. Nuklar mayo main tebak-tebakan jeung saya tak. Yalah. Lain hidup dia ke pulang-pulang kampung. Entah, buka duit mana ke corona. Corona lagi mau bikin barang kan dia. Dia ya. Uga da usah ginya mun aya beak aing ngejekan bae kamari ditebakan beungeut saha nu goreng sa Indonesia. Paja aing mah beungeut si pale, beungeut si ukar. Paling beungeut aing buta mun saya tak sapi aing gantengna dong Ki Harun. Ih aneh aing. Tadi dia kena nih dia. Abang main raga-ragakeun bae. Diok. Dan dia kena nih dia. Mbak ieu kuari mah perangan bae barang sekali gua kabogoh tajing dulur ngomong bogohan kuari. Aing lieur ka saya takunan buat tala. Dae kanan kana si pale. Ampun aing, dong lalaki deui bae. Lanjung aing. Ja beungeut doang tutup panci ge daek bae tador Lain doang tutup panci dia saya mah. Tutup pariuk. Oh, benar tutup pariuk. Oh benar dia. Jubur seeng doang saya mah doang. Barayan eta. Oh ada ieu sama. Aturan teu jauh. Karunya saya tak. Dia pula ngobrol-ngobrol orang. Oh, aing bingung tah anak-anak dulu aing beuh. Dae kanan tas saya tak nasi paleh ampun aing. Saya mah dulu aingnya amun di kanan kambuh penyakitna. Emang penyakit lain gitu, Mang? Ayan saya mah. Baheula. Mun kanan ku sok ayan saya mah. Coba dirukyah hongko heula, Mang. Benar. Dia rukiah ya ge rokayah dia. Padahal mati-batan di Spalem mending kena jeung mata tah, Mang. Aing soro bae atuh dia leuwih ti si pale ya mah. Nu benar bae dari ya. Ih, serius aing manan ngaca dan dia. Apa tah? Ih, ja ganteng mah. Oh, ganteng dong sakutang dia. Woi, kenaan dia lo serangan bae. Awas dari buku kelong. Eta jagi mun ngomong soga gabah manya aing dibawa ke kalong, paling kalong ku aing dibawa. Terpalul. Towel emang gue sapaan? Santai dong. Santai-santai dia. Geus di mana emang? Ujuk-ujuk nongol. Geus 5 aing. Kumanya karsel 5, sorangan bae. Geus doang uji nyali aing 5, sorangan. Atuh pastilah dia ngamun kesel pengen aing. Geus moal saha deui dia pasti kana aing. Oh, nah, berhubung teu bawa kabogoh ieu. Geus kieu yuk, tebak-tebakan di meja jeung aing. Ayo geura. Awas dia lamun ngahinakan aing deui. Moal pokona mah. Buah-buahna nu bisa didahar kabeh. Balimbing, Ain, apel, ain, semak, ain. Kadu yang bisa didahar mah. terus cangkangna Dahar atuh ku dia. aduh biar aing ge Deui. teu nyambung dia mah ge. Terus lah mungkin ngilu aing ngadang deur tuh. Pale. Ayo. Oke amat ya. Ih, omang utai. Tadi ngising di nyamang tah. Asli no, dia kolot bangsa. Ampun aing. Kapal. Tak tahu. Astaga. Kan sepale eueuhnya. Heuh bener. Mantep. Sepale na eueuh. Ayo bilang aja itu. Dari itu. Kudu bilang aja. Ayo. Ya, ini bae. Lemet ya, sugar gedenya ieu. Tapi engke heula urang. Bulan eman pada heulan. Bisa tak nongol. Tuh kan, cenggel loba. Ayo. Wih, Ki, pusing ulangnya. Jadi, mulut Bang Dor. Minggu kan ya? Bener. Iya.
PJS. Apa tuh? Jomblo sabun. Gimana der ya? Aing ngala eta dangder kebon abah. Bu, coba nempok. Dulu kenal. Mantap beta. Endah kau yang tamu dibeli mah. Endah. Berapa? 20.000 ka dia. Mahal amat dia mah. 20.000. Dia mah bagus sih mah. Coba nempok deh lah. Lo iman dia. Oh lah, kau beli, weng. Ini no. Iya, Tadi heula jomblo sabun dia malam mingguan jomblo sabun. lagi. Tah, kau beli. Mantap. Soalnya aing Deal. malam minggu Deal, aing ya. ngajang ieu, heeh, deal. Deal Ah. Lu nanya lanjut, jomblo lanjut. sabun. Yo. Thank you. Lumayan ge. Penting ge. Lanjutannya. Bener. Ngala dangder di kebun si Eta. Tak. Terus dijual ke si Eta. Tak. Lumayan. Lumayan juga jemputin malam minggu. Ya. Oh ya, Inggris jemputin B-nya. Oh, ada mau jatuh. Ayo, maju. Orang penting jajan. Jadi Dangder aing menang beli ya nasi jomblo sabun ieu. Jeung malam mingguan aing jeung ayang beb aku. Oh my baby, tunggu aku di rumahmu. Mau dangder. I love you. Wah. Kayak aing kumaha ya? Ngajang aing mau download doang. Tapi aing harisin ya. Siapa juga belan di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana yang beb ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di lebat. Saya di luar. Kapan gitu? Saya di lebat. Saya di luar. Aduh, buka bela. Abah? Oh. Ayah kamu Mohon, Bah. buat dekan usaha. Udah. Jangan Neng. Oh, kan neng Irma. Mohon. Sok cari. Kayak abah ka lepas terjadi. Ya, Bah. Sok. Antosan. Amun si palenya pasti mabok katanya. Gua agak bener ge. Sudah mes pada nyawanya. Oh, Woi, cair ya. Loba mong naran. oh dalam jedang kita. Naon ta? Woi kan, perlu bijaksana dia nya. Ya awas poe Yang cerita cerita, poe. Tidak baik poe. Jika dareun menang ti si palai sebenarnya mah. Kan aing ngaladang deur jeung salur kaduaan. Bulang. Di kebun si palai. Terus koin joli ka si Eta. Oh gitu. Oh. Bisa, aing betul. Nuni ka dareuna. Iya aneh. Iya, sampai sudah makan dahar. Kuat aing. Ngising. Pantas gua tai dia. Kemana ya, Bah? Nyokot saya minggu kebal. Bareng ke laut nyokotna. Bah. Iya. Benar, Bah, leder, Bah. Ngalir. Mohon. Eta benar leder, Bah. Banyak kitan bae, geus Badai, kolot. badai mah bakal setrum. Hah? Badai bakal setrum. Geus kolot banyak Oh, kitan geus bae. kolot, ya. Saya ujang ieu bade kan usaha. Neng, Bah. Lain, nu di mana ya, Jang? Lah, Bah. Nu di mana los, Bah? Jaina ge di dieu. Ditanya ku kolot, lain nu bener jawab nu di mana na. Geus lah, Bah. Loba ngomong. Hah? Geus loba ngomong. Lo ngomong. Nya, loba ngomong lah. Oh. Cicing bae Abah mah. Ada kan usaha, perlu karena Si Neng. Si Neng. Mohon. Oke, di juran nanya. Ya sok, Bah. Aduh, Awas, Bah. Sok eta, Bah. geringan bae. Geringan. Oh, Ya, nade, Bah. kolot. Ya. Neng. Neng. Seta, Alhamdulillah. aku penting amat si A kadieuna. Ya, boga mah maksa ka deui ge. Dan neng tos ngantuk tuh jam seberapa tuh? Manya menjam sakit mending ngantuk.
Itunya lang. Kok joge masih keliaran kene. Kenapa disarang jenuk itu? Nya tuh. Hmm. Lain aja bareng bawa tapi isin. Beneran isin? Isin. Pakai helm isin mah. Bener naon? Mana barang bawaan? Oke, gua dicadaknya. Ya gerak. Tak iya dan Astagfirullahaladzim budak, mau dangdur, menang maling di mana ya? ieu? Ya, Apa yang maling ah? atuh lain, Neng. Oh. Nang meuli na budak dua budak jomblo. Oh, terus jadi kumaha kena dangdur? Atuh di kul bade, di kolak teh ade lah. Oke, aku kayak kuneng di kolaknya aja besoknya. Nya atuh. Pas atuh, pas wengi, Nya, neng nanti ngantuk ya. nya awil nya. Nya, mangga. Ngadeknya di jalan kak. Nya. Kita jong. Nanti serangan ah. Yo, Assalamualaikum. Salam. Silang kulila amat maukeun sempak. Mata tiriseun ieu. Apen bangun aing. Kulila ka seta. Badeng seta jadi kutang meureun. Kulila amat. Sabarnya. Pada tiriseun oge dah. Ngopi mangeun aing. Aduh aing nya. Irma. Ya apa jentin kopi ya kakak dia ya be di Rizky ya di luar. Ya. Enggalan gelis. Siap. Wih, yang kita tah. Ah, tadi mah espala ya kan dia. Bener. Mau dangdur segala. Astaga, badai kita menang maling. Mau nama muli sih ada budak jomblo teh sabo. Oh, ada. Lain bejaan dia main dia. Tuana ieu eueuh tadi. Ih, janji saya tarik ngurut masalah anak maing. Oh. Bohong bae setak. Kayak mamun aya panggil bejaan anya. Nya ah, kayak. Makana ada ulang leuyeung bae ge. Siap, beureum. Gunung gua sempak ya silana kulila-lila teh ini. Waduh, sempak. Ampun, Neng. Oh iya, ada tulisan kieu sapen bangun. Ampun, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amat ya. Gila dik lah. Lah ini kulila amat pangseng wayah teh karak nanteurkeun lan. Gua rame di pasar Amang. Laku. Oh, Satu cai burung. saya dong ciki suka. Bau dia ciki saya mah. Oh, kita Mau jengkol. Tadi seberapa? 30.000. 20.000. Oh. Ya. Gede amat duit Amang. Teh kembalian nak. Dicopot kembali jeung dia, lumayan eta. Kebeu sawah teh jengkal mah. Lebih keras. Nononan. Siap. Ai sila namonan ieu. Kamu sempak wae geuleuh. Le ilah. Iron Man sagala. Tu anjim-anjim aing ieu malana. Deuleuh. Kamu sempak, kamu camcuk wae. Dia. Hop, delana ampun aing. Wih, orok. Dapat ngajak-ngajak aing. Jakeun bang sepal. Welek, cuma dia. Balik kanjang aing. Kenen kan? Aing ngejaan dia. Non, Tender dia di paling budak. bener dia. Kuari kepes lah di itu. Bade mah dangdut aing nukur berang di balik wae eta. Hamber. Ngajunjak tah budak ke. Ayo diantar wae dia. Bener hayu entar ayo. 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 Woi, Oi. kerenaan deh lo, serangan bae. Awas di buku kelong. Eta dia mau ngomong suka gabah. Gabah. Bener palul. Bating bating. Ini batingnya. Santai dia. Terus di mana emang? Ujung-ujung nongol. Badeng dia. Mau kalong.
penting malam minggu aing bawa dangder bujung ayang beb istriku Sasa. Chẳng kawin đấy, chẳng kawin. Kawin. Oh. Coba kawin maaf. Saha di luar. Sana jero. Ya aya kanu. Mohon. Bade kanu sahaja. Nah, saya sini mau naon dia. Sebelum temuan naon cuma bawa bumberak doang ketanggung. Gua yakin kerak dianturkeun dia mah. Oh, kuku marah main bae di pasar mah. Aku, saya burung dia. Saya dong ciki. Ih, anjing ini siapa? Ih, teu iya kasih Kembalian. Laku. Geus cokot ku dia lumayan eta. Kembalina aja meuli sawah sajengkal mah jual eta. Ih, aing salah digopok anjing.